خوش بخوندکارین هیجا ایرو امی بردوام بکن بشا خوی آسیم امی هرن وانیا دویم وانیا می دویم دبتی تجربه کتوبر امی سر دبتی با آخون دبتی و تجربه کتوبر جروپه حشتی و سیاده دست بیدکه از بیری مهم کاربن پرتوک خوشی فکن و باش من تجربه کتوبر چیه؟ او تجربه گو ام همو انجامین وی یین پیکان دزانن لیبلی ام نکارن انجام گو درکوه نشان بکن تا گو تجربه چه ببه آنا دریا میناکر امیناز بکن به چواتیا تجربه کتوبره ام بیجن میناک آویتنا دراوا حسنی جارک تنی تجربه کتوبره جبرگو ام همو انجامین تجربه دزانن لیبلی ام نزانن کی جانرو دیبری چیکرنا تجربه درکبه بالا خبت ندی ام زانن درو یوی هنه بس ام نظام بیو کی جارو به خویا کرن هر دورو یا اوی لی ام نظام بیو کی جا به خویا کرن ام بین مینا کد دوا آویتنا برکا نرده بالا خبتن برکا نرده جارک تنی تجربه که کتوبره ام بیجن هگر دماغ اسبابیجن ازانم به یان یکه یان دویه سه چهار پنج شش رویه وی هنه به هجمار کرینن به هجمارن یک دو سه چهار پنج شش لی از نظام بیو کی جانبه دماغ جاره که تنی بابیجن جبر کو ام همو انجام تجربه دزانن و او یک دو سه چهار پنج شش لیبلی ام نزانن کی جان هجمار دیبری چیکرنا تجربه درکبه ام ورن میناک کدن بالا خبدن صندوق کلبامه هیه درخستنا گوگه که جی صندوقا گو سه گوگین همان و برنگین جدا یک جی سوره یک کسکه و یک زره تیده هنه تجربه یک کتوبره چما جبر قدماغه از بخوازم از گوگه که صندوقا درخینم از نظام بیو کی جا رنگ تکف دست نیمده لی اجزانم یان سوره یان کسکه یان زره جبر کو ام همو انجام تجربه دزانن و اوجی گوگا سور گوگا زر گوگا کسک لیبلی ام نزانن کی جان گوگ دیبری چیکرنا تجربه درکبه انجام تجربه اجبو خاطریم انجام تجربه ناز بکن چاوایه کومکا همو انجام پیکان این تجربه کتوبره او به سمبولا اس تی نشان کرن اوایا انجام بگشتینه و هجمارا اندامین وی به سمبولا ان اس تی نشان کرن اوایا هجمارا اندامی وینن او هجمارا اندامی وین میناک انجامین تجربه آویتنا دراوک حسنی جارک تنی اول جارک تنی انبیجن بگشتی انجام چندن دونن تیه و آتشه چندن دونن ام بین انجام تجربه آویتنا برکا نرده جارک تنی اون انجام تجربه چنه جیکی حیا ششایه یعنی چندن ششن هجماری وان ششن میناکا سیا انجام تجربه آویتنا دراوک حسنی دو جاران لپای هف آویتنا دو دراوین حسنی به هفره لگوری شمایا شاغی اون بالا خوب دینی؟ شمایا شاغی بایا جرد بیش دبیجه از جارکی بابیجم تی آتش درد کبه هگر جارکی تی درکت جارد دوا یا دیساوی تی درکبه یاوی آتش درکبه هگر جاره یکی آتش درکت جاره دوا یاوی تی درکبه یاوی آتش درکبه ولو ام بیجن دو جاره بدو هفدو لپای هف تی آتش تی آتش اف چند جارن یک دو سه چار اندامی وی چارن ام بین میناکا چارا هگر تجربه کتوبره درخستنا گوگه که جی صندوقا گو دیده چار گوگین همان هنه گوگ همان
hemanin lê rengê wan ne heman e. Kesk, zer, şîn, sor. Wê demê encamê tecrübeyê wê çawa bi? Encamê tecrübeyê goga sor, goga zer, goga kesk, goga şîn. Çend gogin? Ên es wê çi qeyse bê li gorî hejmarê wan çendin? 4 in. Em bên bûyer çi ye? Bûyer her bin komikeke ago ji encamên tecrübeyê ya bi sembola mîna A, B, C tê nîşankirin. Ava ye jê bê bûyer. Bin komikeke ji encamê tecrübeyê tê derxistin. Em bên diriya mîna kêrim. Dema avêtina berrika nerdê careke tenê em encamên tecrübeyê binivîsin. Encamê tecrübeyê berrika nerdê çend rûyê wê hene? 6 in. Her yek jê bi hejmarekê ye 1, 2, 3, 4, 5, 6 wê demê encamê tecrübeyê ês yeksanî jêkê heya şeşayî. Ên ês çendin? Çend endam di hindirê wê de ne? Çendin? 1, 2, 3, 4, 5, 6 wê demê zideyim 6. Em herin bûyera derketina hejmareke cot li ser rûyê berbijor binivîsin. Ez bala xwe bidêmî hejmarê min kit û cot nava hev de ne. Divê ka ji min hejmarê cot bide alîkî. Ez ê bi a bidim xuyakirin bin komikek. Hejmara dua cot e, a 4 cot e, a 6 cot e zê binivîsînim. Çend hejmarê cot in? 3 in. Em ê herin hejmarê kit. Hejmarê kit, hejmara yekê kit e, a 3 kit e, a 5 kit e. Ez ê wan hersiya deynim. Çendin? 3 in. Em bûyera derketina hejmareke tekane li ser rûyê berbijor ve binivîsin. Hejmarê tekane çi ne? Ew hejmarê gi belavî xwe û belavî yekê tenê dibin. Ew hejmar çi ne? Hejmara di dua belavî yekê û belavî xwe tenê dibin. Hejmara 3 belavî 3 û belavî yekê tenê dibin. û hejmara 5 belavî 5 û belavî yekê tenê dibin. Ev her sî hejmarana tekanenin me bi sî da xuya kirin. Sî yeksan, 2, 3, 5 wê demê çend hebin di hindirê wê de? 3 ne. Em herin dîtina bûyerê. Ji bo dîtina bûyerê rêjeya di navbera hejmara endamên bûyerê û hejmara endamên encamên tecrübeyê di rêjeyê. O bi sembola pî tê nîşankirin. Em ê ananaz bikin. Dibetiya bûyera pî a çi ye? Hejmara endamên a belavî hejmara endamên ês. Em ê werin diriya mînakêr bidin xuya kirin. Di tecrübeya avêtina berrika nerdê de careke tenê em encamên tecrübeyê binivîsin. Heger a bûyera derketina hejmareke ji sisyan biçûktir be. Em dibetiya wê bibînin. Nerdame ji yekê heya şeşayê. Dibe ji sisiya biçûktir destpêkê em ê werin tecrübeyê bi giştî binivîsînin. Tecrübe bi giştî ji yekê heya şeşayê em ê werin. Heger hejmar ji sisiya biçûktir biçin ew hejmarê ji sisiya biçûktir divirdi. 1 û 2 em ê deyînin 1 û 2. Çendin? 2 hejmarin. Em werin dibetiya wê bixwazin naz bikin. Dibetiya wê endamê hejmarê ê ji sisiya biçûktir çendin? 2 hejmarin û hejmar bi giştî çendin? 6 in. 2 belavî 6 em karin sade bikin. Em par û paranê belavî 2 bikin mar derdkeviyek belavî 3. Em werin heger bî bûyera derketina hejmareke ji 6 mezintir be. Hejmarê 6 mezintir divir de hene. Hejmarê 6 mezintir tune ne. Wê demê bî wê çi be? Wê komikek vala bi fayî. Komika vala. En bî wê çi be? Wê 0 be. Wê demê wê pî bî çi be? Wê 0 belavî 6 be. 0 belavî 6 0. Em werin heger sî bûyera derketina hejmareke ji 7 biçûktir. Em dibetiya wê bibînin. Em ê dibetiya got ji 7 biçûktir em bala xwe bidinê dê bûyera me bi giştî endamê me çi ne? Ji yekê heya şeşayê. û ji yekê heya şeşa giş ji 7 biçûktir in. Wê demê zê bêjim sî yeksan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
این سی یکسان شش اندام و دمی پی سی چی به؟ شش بلاوی ششا چیه؟ یک دردکه بمارم. ام بین جورین بویران. امی آنا جورین بویران بدون خویا کرن. دسته که بویرا پیکان. بویرا پیکان چیه؟ جهن انجام پیکان این تجربه پیکتی. پیکان یعنی وی او تجربه وی هبه. وی او انجام ببورین وی او بویر هبه. و دبتیا وی کرتاگو دنابرا صفر و یکی دیه. یعنی کرتاگو بمردر کبه ویج هجمارا صفر مزنتر به ویج هجمارا یکی بچوکتر به. اویا بویرا پیکان بو. امی ورن بویرا نپیکان. دما گوشتر گو بویرا نپیکان وی دمی بویرا گو قط چه نابه و دبتیا وی اوه چیه؟ پی فایه. پی فای چیه؟ یعنی والایه. بویرا صفر والایه. ام ورن بویرا تکس چی؟ دماشتر به بویرا تکس وی دمی تو تکز انو وی چه به افتشتایا. بویرا گو همو انجام پیکان این تجربه پیکتی و دبتیا وی پی اس چیه؟ یکسانی یکیه. وی دمی ما بویرا پیکان ناس کر جی صفری مزنتره و جی یکی بچوکتره. بویرا نپیکان صفره. بویرا تکز یک. انجام هگر آ بویرک به وی دمی وی پی آ چی به؟ وی یان بچوکتر یان یکسانی یکی به یان وی مستر یان یکسانی صفری به. باشه؟ امی مینا که بخوینین هگر ده صندوق که ده هفت کاغذ هبن و هجمار جیک حتی هفت لسروان هاتبه نویساندن لسروان هاتبه نویسین. کاغذ تبلیه ببن و پشتره ام کاغذه که کتوبر بکشینن جوان کاغذا. صندوق قلبامه هیه هفت کاغذ ده هندره ویدنه او هر هفت کاغذانا جیکی هیا هفتا هاتن نویسین لسروان. ام انجام تجربه بنویسن. انجام تجربه اس یکسان و انجام تجربه چی به؟ او کاغذ هر کاغذک هجمارا پیسر نویسانه. جه هجمارا یکی هیا هجمارا هفتا. یک دو سه چار پنج شش هفت وی دمی. چند کاغذن؟ هفتن. بگشتی کاغذیم هفتن. این اسامه هفتن. هگر آ بویرا کشاندنا کاغذکه به هجمارا کو بلاوی پینجام به. ام دبتیای ببینن. اف کاغذی ما. کی جان جوان بلاوی پینجا دبه؟ ام بالا خوب دینی؟ جبلی پینجا تنیه. پنج تنی بلاوی پینجا دبه. وی دمی ازی بیجم آ یکسانی پنج. این آ یکسانی یک. وی دمی وی پی آچ قیسه به. کاغذک تنی پنج بلاوی کاغذیم گش هفتن یک بلاوی هفته اویا بویرا چی جرته گوتن؟ بویرا پیکان. هگر بی بویرا کشاندنا کاغذکه به هجمارا جهشتان بچوکتر به. ام دبتیای ببینه. بالا خوبتنی اب هجماری منه بگشتیش هشتا بچوکتره. وی دمی ازی چی بکم؟ ازی بی دینیم یکسان جیکه حیا هفتا. وی دمی وی ام بی چی قیسه به؟ وی هفت به. دما ازورم. درخینم پی بی وی چی بمر درکبه هفت بلاوی هفتا. لفر هفته و لفر جی هفته. ان بی بلاوی ان اسه. هفت بلاوی هفتا درکبه یک افجیر بجیم بویرا تکز. اوانا کاغذی منن امورن هگر سی بویرا کشاندنا کاغذه که به هجمارا دها هجمارا دها. ام دبتیاوی بین هجمارا دها لفر هیه. وی دمی کاغذ به هجمارا دها تنیه. وی دمی وی سی یکسانی چی به؟ یکسانی فای. فای کومکه که والایه. این سی وی چی به؟ وی صفر به. از ورم پی سی ناز بکم. صفر بلاوی هفتا چیه؟ صفره. جوی بویر اردبیجن بویرا نپیکان. ام بین دو صندوق که ده 6 گوگین سپی و 10 گوگین صور هنه. و همو همان يعني همان روی وان همان شکله. هگر گوگک کتوبر جی بی درخستن. دبتیا درخستنا گوگک سپی چیه؟ امی بقى فقرینن. دبیجی 6 گوگین سپی هنه
و ده گوگه سور هنه. دبتیا درخستنا گوگه که سپی. امی ورن دبتیا درخستنا گوگه که سپی. انجام تجربه. چند گوگین سپینه 1 2 3 4 5 6 و ده گوگین سورن. اویا بگشتیه. اف تجربه ما بگشتیه. امی ورن گوگه سپی بنفسینه. دسپی که چند گوگین بگشتی 16 گوگه سپی چندن؟ 6. هجماری وان 6. ان آوی 6 بن. ان اس چقی سبو 16 بوش برگ گوگ بگشتی 16. گوگه سپی بتنه 6. امی ورن پی درخینن. پی ان بلاوی ان اس. ان چقی سیه؟ 6. ان اس چقی سیه 16 امی بلاوی هبدو بکن در دکه صفر بهنوک 4. يعني امی بیجن جدها 4. امی بی درخن بی دبتیا درخستنا گوگه که سور چیه؟ امی ورن لگوگه سور بنرن آنا. چند گوگه سور هنه؟ بی یکسانی ده گوگه سورن. ویدمی ان بی چقی سیه 10. امی بین پی بی ناس بکن. ان بی بلاوی ان اس. ان بی 10. ان اس 16 امی بلاوی هدو بکن صفر بهنوک 6 درد کبن. امی بین سی درخن دبتیا درخستنا گوگه که کسک چیه؟ گوگه کسک لبامه هنه؟ سی یکسان فای. جبرگ گوگه کسک ده هندره صندوقه ده توننه. ان سی یکسانی صفر ویدمی و پی سی یکسان ان سی بلاوی ان اس بن. ان سی صفر و ان اس 16 صفر بلاوی 16 صفر درد کبن. ولو وانا يا مبداوي دبا امي ورم ناس بكم بيما تشد وانا يا خود بر ما تجربه يا كتو برناسكر انجام تجربه مناسكر بوير ودبتيا بويري مناسكر جورين بويران هات خويا كرن ولو ام دقهيجن داويا وانا يا خو از بهيبي موانا خوش قيابوه وهم بمين دخير وخوش يدو